To zdaj znori, ali ja? Evo. Baba. Baba. Kaj? Ela. Ela je prišla, ja? Idi, brata, zapri. Kje je Nuša? Kje je Nuša? Kaj dela Nuša? Jaha? Jaha, iha. Poredna otroke. Kaj dela, iha? O, vidi, ti. Vidi. Kako ti je, Mata? Da niso, gori zdaj. Nuša je bila. Pasi. Da bo padla, primi, ne, ja. Kaj ne moti, daj malo, da ona se pogovarja. Ha? Poslušaj, veš, kaj je počela, primi, pa pazi, da bi... Primi, ja, pa pazi. Ola, pite! 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 Tebe kliče, jo, Ola, pridi. Jo, tu sem, Ela. Koga kličeš? Tu sem. Koga kličeš? Ola? Kaj nucaš? Kaj bi rada imela? Ola, pite! Ja, okej. Ola, pridi. Kje je Ola? Kje je Ola? Da bo tak ajala, Nuša, bo tak ajala, gej, eno nogo dol imeli. To moraš špago vzeti od bale, pa ga co izvezateš? Ne. Bio. Bio, Ela. Bio, Ola. Ela. Ja? Ja sam htio tvoj, ti si učio Slovačanku. Možda, ko si? Ki snemle zdaj? Ki pa avtoček? Ki pa je avtoček? Neha, Ela, prosim reče. Keke bi imela, ne? Pa kafe. Ela, ti bi danas vujka, kaj je Ela?